He tautohe kua pupu ake ki Wainganui I te kura kaupapa Māori o ngā maunga rongo, me te puna reo o ngā maunga rongo kei roto o Tāmaki Makaurau nei. I tūwhera anō ngata tau o te puna reo I te ata nei, engari kāore he hiko, he waia, he wairā nei. Nā te kura kaupapa au aratonga whare I tūkati. I kōrero mātou ki ngā taha ērua o te tautohe nei I te rangi nei. He tamariki, he kaiako, he mātua, engari kāore he waia, he hiko me te wai. MRA have still left us with no services, basically. We've had to go out and source our own services to be able to open this morning. Kei roto te puna reo o ngā maunga rongo me te kura kaupapa Māori o ngā maunga rongo I tētahi tautohe nui. Ma tēnā no ana take ana kōrero e whakapuaki, engari tuatahi ki te tumuaki o te kura kaupapa. Ono marama I hoatu mātou kia rātou ki te rapu wāhi ki. Ko tae te wā. Me mahi, te kura he mahi, me kaua e waiho tēnei mahi kia haere tonu. I feel that the kura don't have the children's best interests at heart. So, and I just feel that that's evident with them issuing us with the termination of lease and cutting off all our services. He ai ki te kura kaupapa, kei te henga mahi me ngā whakahaere a te puna reo. Kei te tūkeno, whakahāwea, whakaweti, pauako, tamariki, whānau, e kore tai e mātou te noho hangū I nāianei. I guess there were issues there. We've addressed them, we believed. We've put in a behavioural management plan to counteract those issues. O tira I tēnei wā ka hore e kitea he huarahi e tau wai tēnei take. Engari hei tā ngā taha erua, ko te pātai, kei hia te āwhina o te tāhuhu o te mātauranga. I kōrero te karere ki te hiamana o te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori. Hei tā hone mutu kei te tautoko rātou I te kura kaupapa Māori o ngā maunga rongo. Engari kāre ana kōrero mo te tautohe kei Wainganui I aia me te puna reo. Kei te kimi whakautu whakaaro hoki mātou I te tāhuhu o te mātauranga. I tēnei wā, kaore anō rātou kia whakahoki kōrero mai ki tā mātou tono. Irina Smith, Te Karere.